Well, patrol Saga now ya appointing Kumasi mayor no. Mayor. Mayor. Kumasi minister nana. No, not the minister, the mayor. Regional minister. Mayor. Ah, mayor no. Okay, clear me boss. Ono, you also work ako boom crofo. Oma adrenaline very free. Good. Embra form. Me meye sem ko fa police for aba beje na ho. Na me se ko. Wa anko, e ma police achu, no do ko police station. Na wa pe kwan bi abedu nkomo. Na wa san ba, na wa ba beje na ho. Na wa san ba beto ade. No ekosi nko no gina kwatia. Menye. De meye ne se me ba ho a, enye me nkwa na me ba. Me ne me nan fofo be ba. Na yeduru ho. Na wo gina ho. Na ya ma omre. Sa wa siesie hu na fa free a. Na maka musuma bo hu de wura na so ba ko no. Wo se ontia. Na se adwuma na me ba ya ma otumfo ma konu mu atie no. Na mpa ko no bonyo so. Asa adwuma na me ya ma santene ne bonyo so. Eno de wo gina ho a. Ho ba bia wo gina ye che wo na ho na ye babo ho a. Betwa ma wo ho a. Second question, Ajima. Yes. Wow. Oma adrenaline very free. Good. Embra form. Okay. You see, I want to tell everybody that look, we work so hard for this government to come into power. Some of us put our blood and sweat into this. If they are fortunate to have places to be, because the president of Ghana is very, very humble. Very humble. Sakufado na pointing, I pointing, any problem. Nchoja isemu. Why lucky say His Excellency John Dramani Mahama, like he's calm, but he should not even be in that office by now. Only boys 10 muna mubebu. Hey! No. There be you see, you people, look. Is he better than anybody? No. And I know Okuta brains too. Who does he think he is? Or your wine? Hey, on Luku sharp. Obeluku. Debbie on Luku sharp. Obeluku. Omunjai, sir. Yes. No, it doesn't make any sense. Ola. How? Yes, like how? How? No, facts. Yeah. Hey, Massa, don't fool for there. Massa, don't fool for there. I'm not gonna lie you. If they give you some job, do your job well. Look at the leader. Yes. Look at the demeanor of the person who appointed you. And stay in your lane. If somebody is violating the laws, that's why the courts are there. Yeah, law enforcement near there so. Otunfo na o kasa na o bo ni din o bo enye sa na onu kra kasa. Nti who ye wan like o ye wan. I don't know how you see my problem maybe I was raised differently. But say obi ka sem meeting be na obi ka sem and asem no me to meet na ho na comfort your no mutie no. Hi. I lucky you some of us your hanka. Hey, Massa, don't fool for there. And no. Say, Ufa Kumasi, baby, I have a if you not do cray. Tim Pese, if you quite there, you shall see near two if you know one more. Now ye if you to quite a miserve in penny for the Kayan Shas and fee, Ufi as I would live around about or a froba as a winter now. And you are feeling what if you acquire quite on in an key in an feel. Nenka ufi wae ko no so o de fa Grace Baptist so no esane akọ wae ko na nso ne cars ne kita efifi ho no efi ho nyina yin fi ho ko ka gata na e wo ho na choki pa no nke fi ho munya yin nyina efi ho obi ba na o ko santene wa no fa ti se obi ko santene ne fi ho sa ense na emfata eti yentu ano yeyi anu wia yenwie ye me ti se fi ko fo no chi roundabout ebe fa zu ani ho kopie adeshima ho nyina ayefia o se yi nyina different enum no ana mi gina na masrem se mo modawro na mo ame na woni a ka kwan no ba ku da bonkum ba ku da fifi ne mo mfimfin no o mo de ade abesisi wo mo ton ade no
yan kan job obi am free o na no me ma na wotwe efiti na akoka wukwada na eda yenim no Easter chi no saa wukwada ni twema obi a woto wo hye mfimfin bia wo ya ade woton ade ana wodi dwa ho no mempre omo nchen me ba so menya ma so sisi a eti mfimfin bia no de obi am free o hello fm ani mo mfimfin o ni nyina obi a wo kwan mfimfin bia wo free o ebi makoto tie rim car rim eno mo de dade asisi so ena esi asphalt so car kwam eno mo ton ade eno so me mo na otwi menu fi ne se obi a wo dade a car rim a this esi car kwa ko ta so asphalt so nkwa na oton ade a wo ankasa pe ba bi na fafa se wo am pe ba bi amfa na otwi menu twema me nka hwe wo be kofi anajo be ba no na tie bia ni rim bia ni adu ba no ma scrap for abesi sane nyina akọ amade ba akọ a me kan se o ka se omo amu free mfimfin no free wa na media fo no bisa e fa na do moko mesi mini ba bia me do moko ade a obi ya enye no o so a e de ha beba e kwa mu no obi amfa ma no se me ma ba bia e na me tu afiri wa me pepa bi di wako na wa de mra hye wonsam begina ba bia eni kwan se wo ye udi media me bisa me se wonya ba bia afuko because ande arobes no so beba musi enja arobi mu de ekwan wonu so ye na eti amra nti ekwan ni finfi de me ni ba bia mu de muko me meye sam ko fa police fo aba bejeje na ho na me se ko wa anko e ma police achi no de ko police station na wa pekwan bi abedi nkomo na wa san aba na wa ba begina ho na wa san aba beto ade no ekosi nko no gina kweta menye de meye ne se me ba ho a enye me nkwa na me ba me ne me nan fofo be ba na yeduru ho na wo gina ho na ya ma omre se wa siesie hu na fafiri a na maka musuma bo hu de wura na so ba ko no wo se ontia na se adwuma na me ba be ya ma otumfo ma konu mu atie no ne mpa ko no bonyo so asa adwuma na me ya ma santene ne bonyo so eno de wo gina ho a o ba bia wo gina ye che wo na ho na ye babo ho a betwa ma wo ho a me mpa ebo ne se ye nu but upushi me dimi duru a wo beteme nka wo ha te me se ye kase ye mfiri wa ye nyina ye nko se ye kase ye mfiri no wa nko na wo gyina se wo pese wo so me ahwe wo so me hwe sa akwan ne so a wo benya me ebio a free first me ekọ no wo nantwie wo ye nantwie okumase ba bia wo pese wo ye ne bia padaroma koso ye no na ya no akasa kire wo nantwie no sama mane ntrahye emma km for assassin ebize so ba bewura km assassin efi first me no ekwa ye chena ye de ba koma prison for central prisons no mu de anu aduane no mu de adi eti wo mpese wo nantwie ebeboa ye am ye fidi ye prison for na wama wo nantwie no watena fie ana se so wura assembly fufu bia no aka chi se won nam ho a be ma no ma km ba bia ha adwen pa ne se we airport fefefe obi be fu wiem hyem oba o se okosanten no efi airport okọ ufa efi odi chem so me 5 na akọ na wo hwe foma na ntwie no de o maye okwa mu no enye kra eti yentimi hwe sa situation no e ma ne enko so eti wo na ntwie a yeso efiti first make on e ma ne ma km baby a yehu na ntwie bia ye be chi no ye de ma pin for e de aye aduane open money transfer omo exchange rate e wo sro kese pass o di sika frabroche e ko Ghana e ba kope e lemfi download ni say how you use Android and answer iPhone a fagu phone so referral code that we use e Bonah BONAH o Europe o first transfer no we 50 euros a obenya 20 euros cashback o Canada any America we your first transfer na $100 a obenya $20 cashback and I don't know more UK so we your first transfer with £50 a £10 cashback e your dear yen fa ne say obabi eco school upeso ko tia ni school fees with lemfi no ubetima tua school fees no egu school na ankasa bank account mu e wo Ghana ehun nyampo say obesend this kana come na woni momo number so ansa no makoyi na ehun nsem bebre da bi uji school na ankasa bank account a utimi send this kind from lemfi app ne so eko Ghana bank account nim dodo na mo America, Virginia, Washington DC, Maryland ope
door-to-door shipping company papa medofo ɛyɛ Box Oak Logistics ufre o ma catch o mu say enam the Bonah show so na oti o mu nka emprempre na ebuo bi a o mu jiu bia no o mu be shine 10% every so bie mu nso se wa brochire na wo kɔ Ghana na odru Ghana be kɔ Kumasi na odru Kumasi obepe fie papa mu atena ma wasoma dwo wankasa wo kitchen self contained na wo betima bounce full CCTV cameras 100% security a medofo eye Pikash Properties Fre Pikash says ya utua Pikash ka catch ne say enam the Bonah show so enti na wo beda Pikash Properties efienim ɛhɔ na mprempre na also 10% home obeti every sika utua so medofo umpe we na apede. Thanks a million for being part of today's episode of the Bonah Show. Don't forget to subscribe and be part of this bigger family. Unyankopon enhyira na onti nanim kyerɛw.